namkena kambe ka Master Xitsonga analyst. Ndia of course lo mhlo ta ka DJ Gift man lo nga ta ke link very na tsima ku yena, and also of course mhlawusikiza man then amakumu of course ta ke tela ishonke rangane. So previous ngam sure of course already updating na he kombisa of course track list ya Hlavo ya video yami ngasayibona nitavekela a link on top comment mawena makaliwa. However, after that track list we posted of course DJ Gift via responder if you get one of course DJ Gift afika tsala ku DJ Gift visi sitsima aku meta them as you can see kwala Swedish of course ngabe yakomisa sho kwala so wow kutsima aninde opposite niko kwala. So yeah, of course mi vona track list ya Hlavo vele la ku hayi kuna artist to hlale tanga ti feature la of course ku introduce na le mo Poison. So since you ritsima shoko ku hi side ra DJ Gift anga kazama ku vula yena maybe anga feature vanhu vo hlaya. I think anga khavula swona but switana hi project yena I the tracks tingana vele if it's an EP I don't think his argument it very justifiable. Loko ku ma 10 songs ya nga switisa ku impela loko va before ku itsima because ku side rand long kana that clip yena le kuna nga sa delwa kha impela na yena la and already hinterin about Sandland. Even ka EPN of course ya 2024 are na 5 features. Hence I don't understand. Maybe kumbexana ne da ku clarify-eriwa kahle ka leya vutsima le anzangi ku yi twisisa hambi leswi ni minkarhi leya ku bifa na Hosi Ngome Mr Pose because loko kuma hi fika hi cheka ka yena hi fika hi kuma ku na vo Nomonde vo Sandland vo DJ Gift kwala ndzeni un'wana xibombi kwalani na mana yin'wana artist yin'wana yi discovering kwale ka ngoma mi ka ma ehleketa yi chaya guitar and stuff like that. A ni hetela ni nga swi twisangi straight na psychology futhi minkarhi yeleyo a ni hetela ni nga swi twisangi straight ku lantisi but yeah ku hi side ra na DJ Gift is in other words basically trying to say ku ya ku va destroying ka Hlawusikiza vele as the team did ya dinga kona kwala ka the project ma wena mhaka leyiwa ku hi side ra yena vele so very it's a challenge I tisako yeah ita khi vona nshoko of course sta kha hlamisa ku and stuff like that ma wena mhaka leyiwa. And then of course khi vuya ka xongranga na ni vona hlamala ku ha mirini a ko va na a delay swa twisiseka ni loko se ki hi te cheka vele so ka some of course hi fike hi vona xongranga nena of course a fika hi update ka siku na of course 2 April hi fike hi vona fika tsala ku ni tshike na kereke se ni khongela vanghana swa ku ti lyrics ne ta benefit me tichomi ta mina. Okay, that was she wrote, and then 12 April ra tiko n'wananga that's what she wrote, and not the hot as you can see kwalano. So hayi na xongranga ni ta ri ku teni kanti ni swi ni swona kwalano ya a hi munhu wa tisingile ni personal loko hi side ra yena hi munhu wa tisingile man no loko ever since ave independent I think yona single yo sungula aro like ku va ku ri yena the main artist ku nga ri a feature. I think yona single yo sungula ku va a yi humesa li so hi ta khi hi vona hi swona swi komba a famba ri one so far hi za hi vona ti-updates tin'wana so hi ta khi hi vona swona swi ta kha swamisa ku yini but very hi market vanhu va xisati ne so I feel like swa swi ri easy to be honest ka side ra xongarhangano hi market va xisati she's targeting vanhu va xisati she knows ya market so I think the song will do well ku lula ntiyiso koko very the competition did that delay in very ha ku ta ku bohanini this is ta ku lula ntiyiso so mara leswo loko ra mukeza mi suka banda kombeta mi teka subscribe.